Yes, alright. Reka nongere mbifurize kugira igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha nshuti yo kunze avani mu muryango mugari wa Mr. Irene tudasiba kubana mu munsi ku munsi makuru yacu agiye atandukanye n'ubundi muri rusange. Ni ku mutekano, politike na diplomasi twibanda. Birumvikana rero ngarutse muri studio mu masaha y'igitondo cyangwa se rukerera kujya turebere hamwe ibijyanye n'aya makuru akomeje kugenda yumvikana nga ku mirongo imbere y'urugamba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari hose muri rusange. Aho ngiye kuba nagenda ndabagezaho amakuru menshi cyane agiye atandukanye n'ubundi akomeje kugenda yumvikana kuva mu masaha y'imugoroba kugeza muri iki gitondo cy'uyu munsi n'ubundi muri rusange uburyo byifashe. Tujye ko twarebera hamwe amakuru menshi cyane atandukanye rero mu ntara Kivu y'Amajyepfo n'intara Kivu y'Amajyaruguru, aho turi bwaze ko twahera ku makuru ari kumvikana mu bice bya Mikenke ndetse no mu misozi miremire ya Minembwe kugeza mu Ginganga muri Rukerera. Biravugwa yuko bari kurwana muri kilometero 2 gusa uturutse no Mikenke nyuma yuko hafashwe n'umutwe wa AFC M23 bakuyemo ingabo zigwa n'ubutegetsi bwa leta Kinshasa. Ubwo ndavuga izi ngabo za coalition ya FARDC, FDNB, Wazalendo, abacancura Black Water, Nyeshyamba cyangwa se hamwe za FDL ndetse n'abandi batandukanye bose barwanira iyi coalition. Bityo rero mu rukerera rw'uyu munsi bongeye kuhadaka mu buryo bukomeye cyane, ndetse binavugwa yuko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'abayobozi bakuru b'igisirikare cya FARDC batanze itegeko rikomeye cyane ko bacancura Black Water mu rukerera rw'uyu munsi. Barababwira bati ibyo bintu byo kuza mukicara Fizi no kugenda mukicara mu birindiro byanyu kugira ngo mujye kurwanya AFC M23 n'ubundi muri rusange mu bice bitandukanye, bakomeje kugenda barabatakamo mu buryo toroshye habe na gato. Ibice bagiye bigarurira bukareka M23 ikabigumamo si tubishaka. Ari no muri gitondo cy'uyu munsi muri cyaro rw'uyu munsi rwose baje kuba bafata imbunda bakajya ku rugamba rw'imbere rwose, akaba ari nabo bahanganye na AFC M23 no ngaha mu misozi miremire ya Mikenke n'ubundi muri rusange. Ni mu birometero 2 gusa, ni mugoroba barwanye mu birometero bigera kuri bine gusa. Mu gitondo cy'uyu munsi bazindukiye muri metero 2 gusa basatira neza innocent ya Mikenke. Nabakunje kubona kuvira imuzi n'umuzingo kuguru ugiye imirwano yifashe kugeza amaginganga muri iki gitondo cy'uyu munsi cya tariki 10 n'ubundi muri rusange ko nagenda ngubwira uburyo byifashe. Anyamuneka tubwize ko twarebera hamwe andi makuru ari kuvuga ku mirwano ikomeye cyane. Imirwano itoroshye habe na gato yazindukiye Kavumu airport cyangwa se aeroport do Kavumu, bivugwa kugeza amaginganga ya umutwe wa AFC 23 wongeye gutanga ikosora rikomeye cyane ku ngabo za leta Kinshasa nyuma yuko zongeye kugerageza ndetse no guhangana nazo mu buryo toroshye habe na gato zishaka kongera kwisubiza ngo ikibuga cy'indege cya Kavumu n'ibice byose bigize intara Kivu y'Amajyepfo harimo umujyi wa Bukavu ndetse n'andi ajyatandukanye n'ubundi muri rusange. Ngiye kuba nakubwira kugatangaza n'amateka akozwe n'umutwe wa AFC 23 Nyamuneka tera gato bananjye muri zino update ngene ngugezaho idonido akaruka mu makuru yacu agiye atandukanye iki gitondo n'ubundi muri rusange. Turibwaze ko twarebera hamwe amakuru yazindukiye mu bice bindi byatandukanye n'ubundi bigize muri Republika ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turibwaze ko twajyana mu bice by'intara ya Kivu y'Amajyepfo aho bita muri muri point 0 akuiza amaginganga ya mu bice bikikije point 0. Kamwe mu bice bikikije point 0 kabaye Tombe kamaze kuba kafatwa n'umutwe wa AFC M23. Tugiye kubona kubwira ngo gagace nakahe ngubwira imirwano yabereho yari imeze utendetse kugira ngo AFC 23 bikore yakoze iyo operation. Nibyo ngiye ko nagenda ndava imuzi n'umuzingo agatanu kuri gatanu ubundi nkuko mubyifuza nk'abatarama bangurikire. Rero nimba rugamba isanzwe no kuri Irene Plus Info 1 kandi subscribe fungura kazogera kugira ngo amakuru yacu ajya atandukanye azajya kugira gatanu kuri gatanu ubundi nkuko ubyifuza. Turibwo ko twarebera hamwe amakuru ajyanye n'ibyo wo bita Moise Katumbi yaje ko yatangariza leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, President wayo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amubwira ati nyamuneka ushaka wamanika mu kwakira kare wava ku ntebe y'ubutegetsi hakiri kare bigishyushye aho kugira ngo ingabo cyangwa se uzave ku butegetsi wamaze kuba wakitaba Imana mu buryo toroshye habe na gato kubera yuko ari kugerageza gushaka indi manda cyangwa se kugerageza guhindura eteko nshinga ngo abone ko yamamariza indi manda ya gatatu yo kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi muri rusange. Amakuru yose ngiye kuba nagenda ndava imuzi n'umuzingo. Nyamuneka cyo musabwa na kindi no gutera gatemu kabana nanjye n'ubundi muri zino update. Reka dutangire duhere ku makuru yacu ari kumvikana ku mirwano ikomeye cyane kumvikana no Mikenke ndetse no mu bice bya Minembwe ni murenge hose muri rusange. Bivugwa yuko hari kumvikanamo ibitero byatandukanye bya Sadrone ndetse n'ibikoresho by'urugamba bitoroshye habe na gato bikozwe n'ingabo za leta ya Kinshasa n'ubundi muri rusange. Mu gitondo cy'uyu munsi ariko kujya musari kigo neza reka mere ku masaha nimugoroba n'ubundi muri rusange. Masaha nimugoroba ingabo za leta ya Kinshasa ngira ngo murabizi neza yuko ku munsi w'ejo zamaze kuba zakamburwa byuzuye 100% kano gace ka Mikenke ndetse n'ibice byose bikikije innocent ya Mikenke n'ubundi bagiye bakuramo abiswe waza VDP n'ubundi muri rusange, bagiye bakuramo abiswe intera hamwe za FDL, bagiye bakuramo abiswe FARDC, bagiye bakuramo abashacu Black Water ndetse n'andi yatandukanye n'ubundi muri rusange. Ingabo za M23 zikagenda
ziregarurira ibice ndetse bizifatanyijemo n'abiswe MRDP twirwanaho ngira ngo uwo bita Colonel Rugabo ku munsi w'ejo yagiye bitangaza n'undi mwarabibonye natwe twagiye tubigaruka 5 kwa 5 kugeza muri gitondo cy'uyu munsi biravugwa yuko amasaha y'umugoroba batatse M23 bashaka kugerageza kwisubiza ibi bice bikavugwa yuko mu kuyataka baje gusatira ibi bice mu gihe toroshye habe na gato bakagera mu birometero 4 bari guhangana komeye cyane Alliance Fleuve Congo ari naho imirwano yabereye n'ubundi bikaza kurangira ari ikiri M23 ahubwo ikabasubiza inyuma mu gihe toroshye habe na gato mu gitondo cy'uyu munsi rero bakaba bazindutse bakora ibintu bitangaje mu gihe toroshye habe na gato biravugwa yuko rero nyuma yuko abacancura Black Water bari bamaze iminsi bari mu birindiro cyangwa se aho bagiye bashyira defenses nyuma yuko bavuye Shabuna nyirango barabibonye aho bita kwa mama Vero bava muri hoteli ya mama Vero n'ubundi muri rusange base berekeza muri territoire ya Fizi mu bice bya Karimi bababwiye yuko rero ibintu byo guhora bicaye ngo barakoresha ibitero byo mu kirere cyangwa se barakoresha amadrone barakoresha ibikoresho by'indege ibitero byo mu kirere nyine n'ubundi muri rusange donc byose bababwiye yuko leta Kinshasa itakibikeneye habe na gato babwira yuko bagomba koza bakayataka bakanyura ku mirongo y'urugamba bakarasana bikomeye cyane Alliance Fleuve Congo kubera yuko ibibuga by'indege byose M23 yagiye ibyigarurira ibindi kabirasa muri rusange bakoreshaga batakiza ingabo za Alliance Fleuve Congo n'ubundi mu buryo butoroshye habe na gato bityo rero urugamba rukomeye cyane rwazindutse rurimo aba bacancura Black Water bifatanyijemo n'abiswe Special Forces ya Hibu ndetse n'abakrap ubwo nizantera hamwe za FDLR zikozemo Special Force n'ubundi muri rusange bakomeje kugenda batakamo izi ngabo za Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC M23 mu buryo toroshye habe na gato mu rugamba rukomeye cyane navuga yuko rwaje kwa rwagenda ruhindura isura mu buryo toroshye habe na gato urugamba rukomeye cyane avuga yuko rwaje kwa rwagenda rufata intera mu buryo rukomeye cyane nyuma y'amasasu atari makeya twagiye turumva muri ibi bice biravuga yuko rero ari urugamba rwatangiye mu masaha mu gitondo ubwo M23 bamwe na bamwe bari kuri patrouille muri bya birometero n'ubundi 4-5 uturutse hano ngaha Mikenye centre neza 5 kwa 5 n'ubundi muri rusange biravugwa yuko abo ngabo bari kuri patrouille baje kuba bagabwaho ibitero karabutaka n'inyeshyamba za Waza VDP n'ubundi muri rusange bari kumwe n'izi nyeshyani n'izi ngabo za Chancellor Black Water nyeshyamba za FDL ndetse n'abandi basirikare bose barwanira coalition mu kwataka aba ngabo babona nago bari bwa bibashije kubera ko bari babagabyeho igitero ari igikundi kinini ari abasirikare benshi mu gihe toroshye habe na gato ingabo za Alliance Fleuve Congo zihitamo gukina bugeri kugira ngo zijye gutabaza ndetse zinirukanka zirimo zitabaza abagenzi bazo n'ubundi muri rusange mu gutabaza rero haje kuba hasesekara umusadu ukomeye cyane waturutse mu mpande zigiye zitandukanye ari abaturutse Minembwe ari abaturutse no ngamikenye ndetse n'abagiye baturuka mu mujyi wa Bukavu ahari ibirindiro bya AFC 23 n'ubundi muri rusange aribwo baje kuba basesekara muri bino bice bagatabarira hafi bikomeye cyane bageze mu birometero bigera kuri 2 uturutse hano ngaha Mikenye centre n'ubundi muri rusange AFC 23 yamaze kuba yagenda irashinga ibirindiro n'ubundi yakuyemo ingabo zirwanira ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa amakuru haravuga yuko haje kuba hatangazwa yuko muri ibi bice baje kuba bagenda barafatiramo intwaro zitoroshye habe na gato barafatiramo imbunda nini cyane ziremereye mu buryo toroshye habe na gato ziganjemo imbunda zirenga 200 za BM21 bagafatiramo n'imbunda zigiye zitandukanye ziganjemo imbunda za Murutiye amamashini ndetse n'izindi cyane zigiye zitandukanye n'ubundi zakomeje kugenda zirifashishwa n'ingabo za leta Kinshasa mu guhangana bikomeye cyane n'izi ngabo za Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFCM 23 n'ubundi muri rusange urumva yuko rero urugamba rukomeye cyane ruzindutse ruba ndetse n'amasasu ari kumvikana muri bino bice na yazambunda ziremereye zikomeje kugenda zirakoreshwa n'abasirikare ba leta Kinshasa gusa M21 bari kuvuga yuko bari kuresha iziganjemo 14 mm zikomeje kugenda zirakoreshwa n'ubundi mu kurasana bikomeye cyane n'izi ngabo za coalition mu guhangana mu rugamba rutoroshye habe na gato nyamuneka nukuvuga ngo ko twakomeza kugenda turebera hamwe ese byifasha bitukora no makuru ari kumvikana no ngaha ku mirongo imbere y'urugamba mu bice bya Mikenye reka tujyane mu bindi bice bigirimo ngaho bita Puenzero mu gitondo cy'uyu munsi muri rukerera rero hazindutse amakuru avuga yuko Alliance Fleuve Congo yaraye yigaruye kamwe mu bice bigize Puenzero n'ubundi muri rusange kugeza amagingo ngaya Alliance Fleuve Congo mu ijoro ry'uyu munsi muri ijoro rinakeye n'ubundi muri rusange mu gihe iki gitondo cy'uyu munsi hatangajwe amakuru avuga yuko yaje ko yagenda irigarura agace kitwa Rwitsankuru hano ngaha muri Puenzero bakuyemo ingabo zirwanira coalition cyangwa se ingabo za leta Kinshasa n'ubundi muri rusange mu masasu atari make ndetse n'urugamba rukomeye cyane rwakoje kugenda rurafata indi ntera mu buryo toroshye habe na gato n'ubundi mu rusange urumva yuko rero intambara yo muri iki gitondo cya Puenzero n'ubundi akomeje kugenda harumvikanamo naho ikintu cyiswe ibitero by'amadrone bikoreshwa n'ingabo za leta Kinshasa bahanganyemo
n'izi ngabo za Alliance Fleuve Congo, dore yuko ngo hakozwe deployment ikomeye cyane y'abasirikare batari bake, nyuma yuko ku munsi w'ejo nabwiye amakuru avuga ku makamyo asaga 8 yasesekaye no ngaha Gatumba ku mupaka n'ubundi werekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bahise bafata amato bambuka no ngaha Kavimvira neza directement, batabinjira muri bino bice bigize Point Zero, Ruzizi, territoire ya Uvira ndetse n'umujyi wa Bukavu, ko bari guplaninga cyangwa se bari muri operation zo kwataka bikomeye cyane zingabo za AFCM 23 n'ubundi muri rusange. Urumva yuko rero mu rukerera rw'uyu munsi urugamba rukomeye cyane, intambara itoroshye habe na gato, izundutse iravuza ubuha, izundutse irafata indi ntara mu gihe toroshye habe na gato. Nyamuneka nibwo akomeza kugenda nshaka amakuru abivuga n'undi gatanu kuri gatanu. Mu gitondo cy'umunsi nanone nababwira andi makuru avuga yuko hazindukiye imirwano ikomeye cyane, hazindukiye amasasu atari make, hazindukiye ikintu cyiswe imijugujugu y'amakompra mu buryo toroshye habe na gato, kugeza amagingo anga biri kuvugwa yuko hano ngaha mu bice by'umujyi wa Bukavu bongeye kwataka ndetse no guhangana bikomeye cyane Alliance Fleuve Congo, bashaka kwigarurira uno mujyi wa Bukavu cyane cyane muri Eneoza M23 mu bice birimo aho bita Kavumu Airport cyangwa se Aeroport do Kavumu. ni imwe mu bice cyangwa se muri Eneo M23 irimo zimaze kuba zagenda ziragaragaza neza yuko Alliance Fleuve Congo ikomeje gushikama mu buryo bukomeye cyane, dore yuko ibitero byose by'indege z'urugamba ya M23 biri kenshi bikomeje kugenda biraturuka no ngaha kuri Aeroport do Kavumu, kazamuka no ngaharaka Aeroport gatoya kari hano ngaha mu bice bya Minembwe, nabyo ariho bikomeza kugenda biraturuka n'ubundi muri rusange. Mu gitondo cy'uyu munsi rero ingabo za coalition zimaze kubona yuko Alliance Fleuve Congo iri gukoresha ikigo kinini cya Kavumu ndetse igakomeza kugenda inahanga narasana bikomeye cyane izi ngabo za coalition. Biravugwa yuko mu gitondo cy'uyu munsi hongeye kumvikanamo imirwano ikomeye cyane, ari ibitero karabutaka byaje ko byagabwa na waza VDP n'ubundi ndetse na FARDC, cyane cyane higanjemo n'abasirikare b'u Burundi FDNB. Kuri kino kibuga cy'indege cya Kavumu masasu atari make akomeje kugenda yumvikana. Niyo mpamvu nanjye mbwiye abatarama banjye bati muberewe di mukomeze kugenda mumbwira amakuru ari kumvikana muri ibyo bice n'ubundi biri kumvikana mu masasu atari make no ngaha Kavumu Airport cyangwa se Aeroport do Kavumu n'ubundi muri rusange. Urumva yuko urugamba narwo ndibwakuze kugenda ndababwira 5 kwa 5. Kisakedi uwo bita Moise Katumbi yamuciriye amarenga akomeye cyane, aramubwira uti bwana Kisakedi va ku ntebe y'ubutegetsi hakiri kare, kubera yuko kugeza amagingo ngaya ushobora kuzayikurwaho n'isasu cyangwa se ukayikurwaho n'urupfu. Bityo rero icyo usabwa nta kindi ukwivira ku ntebe y'ubutegetsi hakiri kare, aho kugira ngo ukaza ukibera senateri, ukibera minisitiri cyangwa undi muyobozi wari wese, aho kugira ngo ugume ku ntebe y'ubutegetsi uzaveho bakwishe n'ubundi muri rusange. Yonzemo aramubwira ati ntabwo nshaka kusubira kujya kuri iyo ntebe cyangwa se ntabwo nshaka guhangana na ku ntebe y'ubutegetsi, ariko abaturage biragaragara neza yuko batagushaka ndetse n'abasirikare bashobora kuzakwicara n'ubundi muri rusange, kandi bitwa ko aribo bakurindaga ndetse banakoshyaga. Icyo bagusaba nakindi kumva no kuva ku ntebe y'ubutegetsi n'ubundi muri rusange. Ayo nayo ni amakuru ndibwa kuza kugenda nsaba ku maneza 5 kwa 5 ngababwira uburyo ki byari byifashe ndetse n'icyateye Moise Katumbi guhereza ibaruwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Njye ni Mr Irene, kandi subscribe n'ubwa mbere sanzwe no ngaha mugiriye byiza naha mukanya makuru arakurikiraho.